Papa Aboy TV. Iwacu ni murenge kandi niho twane bana bimuhira ni muze dusigasira umuco w'iwacu. Bakunzi ba Papa Aboy TV, turabaramukije cyane, nimugire amahoro y'Imana mwebwe mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi. Twebwe aho duherereye turi amahoro kandi ni muri Australia nkuko mubizi. Rero twari tumaze nk'iminsi isa ntari mikeya tudafite ico twereka abadukurikirana kuri social media yacu kuri Papa Aboy TV, kubera yuko hari ibyo twari tukirimo gutunganya. Murabizi yuko yari Papa Aboy channel ariko twari tukirimo kubitunganya, ubundi Papa Aboy TV. Hanyuma noneho rero njewe ubavugisha murabizi yuko nitwa nyine Papa Aboy. Hanyuma uyu mwanya nkuko twababwiye yuko tuzatubagezaho ibintu bitandukanye by'abantu batandukanye kugira ngo tubashe kugenda tuzamura societe, tuzamura abantu abamutazi mu bamenye biciye kuri Papa Aboy TV. Noneho rero muri uyu mwanya twagendereye umuririmbyi witwa Eric. Rero twageze muri studio yiwe, muze kureba studio yiwe kandi mwumve nibyo Papa Eric azakora. Rero muri uyu mwanya tumusanze muri studio yiwe. Yes, Eric. Amahoro nshuti. Yes, ashimwe. Ahimbazwe. Amen. Yes. Turanezerewe cyane kuba tugeze aha ngaha muri studio yawe cyangwa se muri office utunganyirizamwo indirimbo. Rero twebwe abakugendereye ni Papa Aboy TV. Asante. Kandi twishimiye kuko nawe wemeye kutwakira muri office yawe. Tuguhaye ikaze kuri Papa Aboy TV. Turabishimiye cyane. Yes. Tuhaye ikaze natwe. Thank you. Hanyuma noneho mu magambo make tutizimira mu magambo, turasaba kugira ngo umutumirwa wacu abashe kwibwira abadukurikiye kuri Papa Aboy TV. Yes, turabasuhuje mwese abakurikiye Papa Aboy TV. Yes. Ku mazina banyita Twishime Eric. Nange Eric Twishimwe. Twishime rimwe muri byo. Hari abakunze kuryitiranya bakaryita Twishime. Twishime ariko ni Twishime. Twishime? Yego. Okay. Ndakeka kubw'impamvu ko navutse nkurikiye mukuru wanje arafite imyaka navutse afite imyaka 5. Mwine vugo naje kene. Yes, waje kene. Yeah, so bahita banyita Twishime. Yeah. Kubw'izo mpamvu ndakeka. Yes. Okay. Turanezerewe cyane kuba turi kumwe na Twishime. Yego. Twishime rero turanezerewe cyane. Kandi n'abadutumiye ni ukuri turizera ko bishimye kuba turi kumwe nawe. Rero impamvu twakugendereye, twabonye uri umuntu ukunda kuririmba kandi uririmba indirimbo za gospel. Yego. Biba ngombwa yuko kubera yuko twifuje kuzoza tugezaho abadukurikirana ibintu bitandukanye, n'ibiganiro bitandukanye by'abantu batandukanye, twifuje yuko waduheza story y'ubuzima bwawe kugeza ugeze kuri iki kigero cyo kuba umuririmbyi ukomeye w'indirimbo za gospel. Ese Twishime? Yego. Uri muntu ki? Wavukiye he? Ese uri umusore, uri ingaragu cyangwa se urubatse? Donc mu nshamake wondewe ndi umukristo ndakejejwe. Amen. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana umw'Imana duhaye. Amen. Komoka novuga muri Kongo. Yes. Ariko navukiye Buganda. Navukiye Buganda mu gihe ca 1995 aho ngaho. Yes. N'abavyeyi bageze ngo baje i Buganda muri iyo minsi najega ndavuka. Yego. Niyo nakuriye Kongo mpaheruka novuga amahinga 2 nange ivyumweru 2. Asante. Ubundi ubuzima bwanje ni Uganda, tuva Uganda tuza muri Australia. Yes. Okay. Turishimye cyane. Hanyuma turagira ngo noneho duhite twinjira mu kiganiro nyirizina. Yego. Kuko icyatuzanye nuko twakubonyeho impano ikomeye y'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya Imana. Hanyuma turagira ngo utubwire amateka yawe kugeza ugeze kuri iki kigero cyo kuba umuririmbyi ukomeye kandi ushobora no gusohora n'indirimbo zawe zikaja hanze amavideo abantu bakayabona. None se iyi mpano yo kuririmba cyangwa se uyu muhamagaro wowe wiyumvisemo kuva ryari? Ese watangiye kuva muri Sunday school, kuva watangiye vuba, watangiye umaze igihe kingana iki? Byaje gute? Ego murakoze ku kibazo ciza.
muri make sinkomeye hakomera Yesu. Amen. Kuko nababwiye ndakijijwe, nari nsanzwe nakuriye mu ishengero, niko navuga, nakuriye mu ikanisa ariko atari biriya byo kuvukiramo. Yes. Mukuru wanje ga niwe wabimanje, ababyeyi banje niko bakuze. Mu gihe gishize data aza gupfa, tumera nk'ababyibagiye, twari bato cyane. Noneho ngo agere igihe mukuru wanje we yararirimbaga, noneho ngo amara igihe nawe arabireka. Nanshiga ico gihe numva umuhamagaro ndakomerezaho, ngo nkomerezaho nibaza nka 2001 iyo ngiyo 2005 aho ngaho nza kurima mu ikanisa. Burya wari ukiri umwana birumvikana. Nari ukiri umwana cyane, gusa ko naraceza cyane bikomeye. Warabyinaga ibintu vyagikorare kuri step narundi muntu. Noneho ga imyaka iragenda twisanga muri Australia. Yes. Nakomeje tarasobanukirwa ikindimo, komeza ndirimba muri korali bisanzwe, ariko nkumva ahantu rero naje gusanga umuhamagaro wanje wari uri ko ari ukuririmba. Nuko twajaga muri studio, korali zigiye kuri recording indirimbo zabo, banjana nk'umubeka wa mbere kuri tenare, bakaza banshira kuri mikoro nje nyine kandi ukiri mutoya. Kiri mutoya rero kubw'ibyo bintu kumva noneho uriya muntu wagiye agonga indirimbo, kumva nashiramo ibirenze, nanga nokura kandi kantu gasha mu bintu yakoze. Ibyo bintu numva ko bisa nkaho biri kubyiganira muri jewe, za kwiyumvamo why not umuntu atokora ibintu gusa ko nabanje kugira mu bwoba, se bizogenda gute, bimeze bite, ese ninde uzanyobora, ibibazo byinshi mutwe nyine. Ariko kubw'Imana umwaka ushize niho naje kwisanga nosohora indirimbo ku giti canje. Nagiriwe ayo mahirwe, natewe iteka n'Imana, Imana insiga ayo mavuta, za kubyisangamo sanga mbikora. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma aho ngaho ukirimo kuvuga gutyo umuntu yibaza ibibazo byinshi. Ese urumva we watangiye ukiri mutoya, urumva muri mu 2005 wari ufite nk'imyaka 10 cyangwa 11 gutyo cyane nkanga. Urumva wari ukiri muto cyane, ariko ukomeza kubyiyumvamo, ukazubyiyumvamo. Ni ukuvuga ngo buriya umuhamagaro ni ikintu. Hari n'abantu benshi badakunda kwibaza, se jewe ngiriye mpano. Abantu benshi bakunda kuzibaza, jewe niye mpano ngira, talent yanje ni yihe? Burya jewe namaze gusobanukirwa neza ko talent y'umuntu ni cya kintu uzawumva gikomeza gukubita ku mutima wawe, kira kintu kiza catse umuriro muri kira kintu. Yego, burya niyo mpano yawe. Iyo ugeze mu rusengero ukabona abantu baticaye neza, ukabona urashaka guhaguruka ngo bicaze, burya niyo mpano yawe. Cyangwa se wumva abantu ko baravuga ubutumwa, ukazumva nawe kubira gusukumira kuvuga ubutumwa, kumva nawe wo bikora, ariko nyine kumva kakanu k'ubwoba kikazakabura. Ariko buriya ikintu cyose utaramenya neza ni ngombwa kiza gitera ubwoba, nubwo cyo bakidakomeye. Iyo umaze kucinjiramo nibwo uzuvuga ati kurya byawe nageze mbitingira ubusa. Rero nukuri ni Imana ishimwe kuko yabigushizemo kandi ukaba warabishoboye no kubikora, ikaguheza n'imbaraga zo kubikora. Imana ni provider cyane, nico shimira Imana kuko iyo iguhaye ikintu iziguheza n'imbaraga zo kugikora. Hanyuma rero dukomeje ikiganiro cyacu, ese urabona hari abantu benshi bafite ibintu byinshi, bafite impano. Yego. Ariko toujours n'uyu munsi bo baracari muri bwa bwo. Yego. Kugira ngo atere urutambwe rumwe rwo kugira ngo atangize ikimurimo bikaba ikibazo. Yego. Ese wewe ko watangije kandi ukaba ugeze kure muri uru rwego, niki wogira abantu bagifite ubwoba bwo kugaragaza impano zibarimo, talent zibarimo kugira ngo zije hanze? Yego, murakoze. Kimwe muri byo nasanze kugira umuntu muganira kigira umumaro munini cyane. Yeah. Iyo uri umuntu ukumva umuriro hayubira muri wowe, bivuge bandika ibica nukugira ubwoba bakagira no kubyibikaho. Yes. Je ndibuka igihe kimwe nari ngifite ubwo bwoba nyine, ariko naratangiye kuririmba
ndi umuyobozi wa Praise and Worship mu ikanisa iwacu n'ibindi ariko ikintu cyo gusohora indirimbo kumva kirambangamiye cyane. Niho Gamuhubiriye yageze nka Shikino, yes, turaganira ngo tuganire umwanya mutoya, tubiganira nka joke. Yes. Arambwira ati no gufasha nkagushakira ama connection n'ibindi, aza kubikora mu by'ukuri yanconnectinze n'abantu, umuhungu muri Burundi n'undi uri mu Rwanda. Biza kungira umumaro munini cyane. abo yaguconnecte nabo taguciye mu ijambo, nabo nabaririmbyi cyane. Okay, ese wo bavuga yanconnectinze na Mbabazi wa mbere. Mbabazi umuririmbyi, Mbabazi ni yubahwe aho ari hose. Bazi ni inshuti yaje. Yanconnectinze na Mbabazi tuganira birebire, tuganira byinshi, habe na mubiri twage tuganira byinshi. Kuko uwo mutaganiriye ndiyo menye icukene na Muhubiri guhavuga abantu benshi tuba Imana imuhumugisha. Muhubiri nawe ni yubahwe aho ari hose. Muhubiri ni umuyobozi w'abanaziri hano muri Australia, ni yubahwe kandi Imana imuhumugisha. Ni nkaho wamaze ubwoba bwo kuba no kwiyumva ko naje nobwira ikintu no tera intambwe mu bintu bihaye bibira muri jewe kandi bikagira umumaro mu bantu. Amen. Nuko bizatangiye ariko kuririmba aho nari nsanzwe ndirimba, ariko mvuga ati nibizabindi nyine byo mu makanisa tahandi birenga naho bishirira tubirekera. Urumva tujuru nubwo wari wabitangiye ariko wari gukomeza kumva ubwoba ngo ni mu makanisa ngo naho bishirira ngo sasa ngo urabona ibintu byo kuja kuri media no kurenga yari nkindi nkuru itandukanye. Urumva nubundi iyo umaze kwinjira mu kintu nibwo uzubona ubwiza bwacu kandi nabwo uzuhabwa n'imbaraga zo kugikora iyo umaze kucinjiramo. Okay, dukomeje ikiganiro cyacu noneho hari ikintu nifuje cyane utangiye kuvuga gutyo, ndavuga ese nabahe bari sorry, hano hari ihoma ryinshi cyane, hanyuma none nabahe baririmbyi cyangwa ni uwuhe muntu wumvaga mu buzima bwawe ukumva arimo kuguheza urugero rwiza rwo kuririmba bigatuma ubikunda akabigukundisha iyo urimo kumutegera aririmba? Mbaje ikibazo cha role model. Yes, role model wawe uwo wakunze gutegera cyangwa nimba na n'ubu ngubu kimutegera ukumva hari uburyo akwespayinga nyine wumva indirimbo ziwa zigukoraho. Murakoze ariko kankivuge muri buno buryo. Yes. Naje ikibazo nacibajeho kwishuro nk'igihumbi kiburira igisubizo. Impamvu nuvuga ko ndafite umuroro model ndebera kuri benshi. Je ndi umuramyi muri make, ndi umuramyi apana umuririmbyi, ndi umuramyi. Amen. Rero umuramyi nasanze ko umuramyi citegererezo canje ni Yesu. Amen. Wenda hari uzobyibaza hakavuga ati reka kutubesha n'ibindi, ariko si kubabesha. Kubera ndi umuramyi ntari umuririmbyi yo performa. Yogenda bumuhamagara no mu kabara agaperforminga. Tibyitwa kuririmba. Uri umuririmbyi, ndi umuramyi. Ako kando. Ndi umuramyi, rero umuramyi nasanze ikintu cyose no kuramo Yesu. Nkagishanja nkakigurisha n'ikindi. Ni nka amavuta yanje kwa amashiraho nyine. Rero nasanze rero umudo wanje no gusenga cyane ni Kristo nzashira imbere cyangwa umwuka, hanyuma nkumviriza abaririmbyi benshi kuko ntiwo muri abo baririmbyi rero ukunda kumviriza uraturirimbira mu indirimbo y'umuririmbyi umwe iyo ukunda kandi nurangiza umutubwire ukunda nyinshi sawa utore mwimwe kandi uduhojeho gakeya n'abadukurikiye kuri Papa Boy nabo baze gufashwa kuko iki ni ikiganiro ariko kandi hari n'umuntu ushobora gutegera kino kiganiro. Icyambere bamwe bazahabwa imbaraga zo gusohora ibibarimo, icya kabiri hari n'umuntu ushobora gukizwa no muri iki kiganiro turimo muri uyu mwanya agakizwa kubera yuko wavuze yuko role model wawe ati ntiwovuga ko hari umuntu exactly umuvuge ngo nuyu, ahubwo ni Yesu. Urumva donc umwuka niwe wakujemo akwemeza gukora ibyo ni unyemeza byose. Yes. Murakoze kuririmba se katwumve hano umuriro watse. Nukuri Mana yanjye jewe ndayemera nta
akizayi uraho naho nanyura sozi mire zikwazayi hindura amatara nukuri mana yanjye jewe ndayemera ntakizayi nkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwazayi hindura amatara. Asante. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu agira neza. Amina. Ni ukuri Yesu agira neza. Mu by'ukuri jewe umunsi wa mbere mbona uyu mukozi w'Imana gafite n'indirimbo zanje twarabanaga banzureke gukora kuri iyo nkuru twarabanaga ariko sinarizi ko ari umuririmbyi wa mugani wavuze ikintu cyiza kandi gifite ishurirwa rikomeye yuko utari umuririmbyi ahubwo uri umuramyi. Umuramyi ni umuntu uramya Imana ntabwo ari umuririmbyi gusa kuko abaririmbyi bo barahari baririmbira isi baririmbira ibindi bitari Imana nyamana ariko wowe uri umuramyi wo kuramya Imana. Ni ukuri turanezerewe cyane kandi twakubonye amavuta akomeye cyane yo kuba nyine uri umuramyi koko. Wabisobanuye neza kandi mu buryo bwumvikana. Hanyuma noneho twari tukubajije ese ninde muntu uzutegera mu baririmbyi bahari b'indirimbo za gospel ari abari hano muri Australia muri Afrika muri Canada mu Buraya cyangwa se muri Amerika ninde muntu yewe habe n'abazungu sabirabura gusa tuvuga n'abazungu umuntu ujya uririmba cyangwa wenda tubwire babiri bajya baririmba ukumva hari ikintu wumva mu mutima wawe kigupushinga kurushaho gukunda Imana no kuyiramya nk'uko wabivuze. Ni benshi kuko nuvuga ngo nkunda umuntu umwe yoririmba indirimbo imwe ngafasha yoririmba yindi akaririmba bitandukanye n'ibyo umutima wanje wari uhayitekereza ariko ntegera abantu benshi ariko katuvuge mu baririmbyi nemera bashiramo ubuhanga kandi bakoresha imbaraga zabo zose bakora ibintu ukumva ko birimo imbaraga. Ndavuga babiri ndavuga umwe nta kibazo ndavuga umwe muri umwe South Africa mvuga n'undi mu Rwanda. Benjamin Dube ni yubahwe akora ibintu birenze ni umuntu ushaje ariko yasohoye ijwi wumvaga n'ibinyugunyugu nyine bigurutse wumva ari ufite amavuta hari umuntu uririmba ukaza wumva nk'ibintu ko birava mu maguru ukaza wumva ko birakuzamukana. Undi muntu ugize iminsi amfasha ni umuririmbyi uri kuzamuka cyane Richard Zebedayo uriya muhungu yubahwe Richard Zebedayo na Benjamin Dube ariho amavuta cyane ariho amavuta cyane. Richard azaririmba naje kumva ko aririmbye afite ubuhanga kandi ko arongeramo ubuhanga uko buri munsi asohoye ikintu ntabwo agisohora ngo yagisohoye gusa aragisohora yashize mu buhanga burenze. Yitwa ngo ni Richard Zebedayo. Richard Zebedayo aba mu Rwanda. Abantu bari mu Rwanda musaza wa Diane. Yes. Ko aririmba ndamuzi rwose. Sinzi umwanya bimufata ariko nibaza indirimbo aba yayitekereje nkuko azakora amakava cyane ariko yakoze indirimbo nawe uhita wumva nyine ko yakoze indirimbo cyane rwose nta no kubitindaho kandi numvise ubuhamya bwe mu minsi yize umuziki yarize kuririmba ibyo yize rero ko birabyara umusaruro munini cyane. Imana imukomeze kandi Imana imuteze imbere ubwami bw'Imana butera imbere biciye muri we. Imana ishimwe cyane kuba turi kumwe nawe ni ukuri ni ibintu bikomeye. Hanyuma rero muri uyu mwanya
turashaka ngo kubera yuko umaze nawe gusohora indirimbo zawe urumva rero yuko ugeze ku rwego rwiza mu by'ukuri nta kintu kiza kinezeza umutima w'umuntu nko kugera ku nzozi ze kugera ku nzozi zawe ese muri izo nzozi zawe kuba umaze gusohora indirimbo ese ufite indirimbo zingahe maze gusohora zibiri ariko mfite indirimbo nyinshi video cyangwa audio mfite imwe video ntarasohora yes n'izindi za audio izo nazo zizosohoka zoko ziratekwa ziri suni navuga ziri suni cyane hanyuma none turifuza yuko wo duheza nk'indirimbo imwe yawe umwanya muto habe n'umunota umwe gusa twumve uko bimeze amavuta y'Imana akuriho. Okay, hari indirimbo nasohoye bwa mbere ivuga ngo nubwo intambara ari nyinshi ntutinye ndi Imana yawe, nubwo intambara ari nyinshi ntutinye ndi Imana yawe, nunyura mu mwijima w'inzitane ntutinye ndi Imana yawe, nakwambitse intwaro zanjye zose ntuzigera utsindwa n'umubisha, nakwambitse intwaro zanjye zose ntuzigera utsindwa n'umubisha. hanyuma ikongera avuga ngo hagarara ku musozi wanjye maze nkurwanirire, ntutege ubwoba n'ingabo za Satani ndi kumwe nawe, nakwambitse intwaro zanjye zose ntuzigera utsindwa n'umubisha, shira ubwoba nakwambitse intwaro zanjye zose ntuzigera utsindwa n'umubisha. Hagarara hagarara ku musozi wanjye maze kurwanirire. Haleluya. Barawe. Ururasa n'ukuri. Indirimbo ifite amateka. None se iyi ndirimbo ariko none ndataga. Iyi ndirimbo ni yawe. Ni yaje. Nukuri nayumvise bwa mbere ejo bundi mu giterane hariya kuri Penuel. Yeah. Numva ifite amavuta. Numva ifite amavuta kandi n'ubwa mbere nari nyumvishije. Yego. Kubera yuko audio ni nkaho ntari narayumvishije ariko nayumviye hariya live. Ifite video yayo. Niyo video ya mbere nasohoye. Amen. Abantu bagende none abantu boyibona gute? Ni kuri Eric Twishime ERIC. Hari abantu bashiraho na ke kubera bamenyere kuryandika. Ndaca turaza kuyishiraho no kuri Papa Eboy. Eric Twishime. Eric Twishime yitwa Ndi Imana yawe. Yes. Yitwa Ndi Imana yawe. Iyo ndirimbo ya mbere nasohoye. Hanyuma ifite ubuhamya burebure. Amen. Ayo magambo nahanuriwe n'abakozi Imana bagera muri 4. Amen. Kandi buri wese aza mu gihe cye. Cyo gihe ryari mu izamuka ryanje mu bintu ndi gukora, ndi guhabwa inkoni y'uburidere mu ishengero. Kumu worshiper. Uhaye ugiye kuyobora abandi bantu. Hanyuma naciye mu bintu byinshi, mu ntambara nyinshi, challenge. Ariko mbere ntarazinyuramo niho bagiye bampanura izo bazita ngo ni intambara z'umuhamagaro. Umwe yaraje arambwira ni umupasiteri uri muri Adelaide bita Pastor Gideon, ni umuririmbyi w'umurundi. Niwe wigeze kuza arampanura arambwira ati nakubonye, yari yaje mu ikanisa wacu mu gitondo nimugoroba dufite igiterane, arambwira ati nakubonye uri kuramisha. Utakugira ngo ubone uhaye uramisha, mbona intambara zikuzuye inyuma. Timbona intambara zikuzuye inyuma n'ibindi ambwira detail nyinshi. Ariko arahambwira ati zikinejeje muri ibyo byose nuko ibyo zose bitazokunesha. Amen.
noneho ngendirimbo ize kuza ngo hagarara ku musozi wanje kurwanirire tuzigera utsindwa n'umubisha habe na gato. None nagize n'inzozi n'ibindi biza confirmation. Nje buriya nza nihanurira suko nanga abandi bampanurira nza nihanurira nkuko naje Imana iramvugisha. Hanyuma mfite undi muhanuzi tuza dukorana kandi wa hano nyene iyo nje Imana yambwiye ikintu sindinda kumubwira mbwira Imana zambwira Imana kugira mu nzozi cyangwa mu kwatura n'amagambo yawe. Jarige mba ndi gusenga kumva ijwi rimbwiye. Ijwi rikanyongora rikambwira kugira mbyemere rero hari ibyo nabanje nshidikanyaho kabwira Imana ati Imana niba ari wowe bimbwiye zose bimenyetso ugende ubimubwire uriya muntu nje ndavuze ugende ubimubwire namara akaza kubimbwira nje tutaravugana nta n'undi muntu nabwiye amakuru zomenya ko ari wowe bimbwiye. Buriya niwe wigeze kumpanurira narihanuriye ku bukwe bwanje ngo mare nawe akazaza gukonfaminga ibyo Imana yagimbwira. Nje habe n'itariki y'ubukwe n'Imana yayimbwiye gutya. Japan abazeye ngo baje kwicara ufite amakuru. Japan abazeye ngo bagende ngo bicare ngo bapange umunsi ngo nawe ngo basanga umunsi. Oya. Je nayo maze amasengesho y'icumweru cose. Mu masengesho inagatanu Imana irambwira ati ngo uhaye itariki y'ubukwe kandi irayimbwira mwezena. Ngo hashiri ngo tugere muri yo weekend uwo muhanuzi nawe arahaza arabimbwira. Arambwira ati Imana yambwiye gutya na gutya. Navuga ati très bien Imana igumuhisha. Niki wabwira abantu badukurikirana kuri Papa Eboy TV? Niki wabwira ku bantu bajye bakunda gushidikanya ku mbaraga z'Imana cyangwa se abantu bakunda kumva hari kiri muri bo ariko bikabagora kugikora? Ni yihe nama wabagira? Ese wo bahugura kuki? Urakoze. Urumva yuko waciye mu bintu byinshi kugira ngo ugere kuri uru rwego ntabwo biba byoroshe. Kandi nageze nkunda gutegera cyane n'abandi bene data bavuga batanga ubuhamya bakavuga ngo intambara z'umuhamagaro. Urumva wahuye n'intambara z'umuhamagaro. Kandi hariho n'abandi nabo bakirimo guhura nazo ariko batari bashira impano zabo ku mugaragaro kugira ngo n'abandi bantu bazitegere. Ariko kimwe muri byo Bibiliya iravuga ngo jambo ry'Imana ravuga ngo ibigaragazo ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Amen. Kandi ngo ibiryo by'umukristo ni ibigeragezo. Ibigaragaza ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Wicika intege wa mukristo. Icya kabiri ibiryo by'umukristo ni ibigeragezo. Kandi Imana izidutsindira muri byose. Kandi ganti wogera ku butsinzi udacishwa mu ntambara kuko izahabu icishwa mu ruganda igaca mu muriro kugira ihingurwe ibizaha bigaragara nawe uyibona ukabona ko ari intuza. Ntibishobora gukunda rero udahaye uca ibintu byose ntibizaza mu nzira yoroshe. Kuragera ngo uzobyuka ngusange inzu yageze ahantu uryamye yipanze neza utagiye kwikorera. Nange uzabyuka usanga imodoka yipanze ku rupangu. Tibikunda rero izere. Biravuga ngo utizera ntabona kandi ngo utizera ntazi Imana. Utizera ntazi Imana. Iba gukora ku murya bukeya. Kore ku murya bukeya uririmba indirimbo ikurimo. Iyo wumva ikurimo amavuta akurimo oyamanure. Hari umuntu ufite icyo hayunguka muri iki kiganiro. Rimwe na rimwe Imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya ewe mwana w'umuntu, Imana ntigitererana bayo. Ibyagiye bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Witinya ewe mwana w'umuntu, Imana ntigitererana bayo. Ibyagiye bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Witinya ewe mwana w'umuntu, haleluya, Imana ntigitererana bayo.
ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Rero witinya. Amen. Imana ntitererana abayo. Amen. Numva ijwi uri gusunikira gukora ikintu. Imana niyizivuga. Ikubwiye ngo kora nyine. Ntukazatinya amaso y'abantu, ndabizi ibibazo biba bihari. Hari igihe wenda aburi mu ikanisa bakurimita, bavuga utekereza ati ningira ngo nerekane impano yaje. Barama banzimya gutya. Humura. So kugenda kandi iyo defi ibaho mu makanisa. Iyo defi irahari. Iyo defi ibaho ngo umuririmbyi yaje gufata nka microphone abaririya muri kabine bakama bayikuramo ijwi, ariko uwundi yaje kuyifata bakama bayongeza ngo ari uririmba. Ico kintu ni kibi. Abantu bakora muri za kabine, abantu bakora kuri za mixer bagende bihana, nihana izo ntoki zihana bagende bakisa. Nasanze ibintu byose no gukizwa. Amen. Burya ikintu cyose nte ugikora ngo gikabze neza udakijijwe. Amen. Buri ibintu byose ukora udakijijwe, forget about it. Iki kiganiro ni kirekire, tuzongera kandi tugisubiremo kuko cyoba kirekire bigatuma wenda bazokire babazorambira. Ini part 1 nukuri hariho part 1 hariho part 1 kandi muyitegure soon. Rero muri uyu mwanya dusoza tubanje gushimira kuko waduhaye uyu mwanya. Kandi ndabizi neza ko kino kiganiro hari abantu bazokireba bari bafite ubwoba bwo gusohora ibibarimo, nawe urumva yuko warwanye intambara igihe kirekire kugira ngo usohore ibikurimo bikakugora. Ariko iki ni igihe cyawe cyo gusohora ibikurimo, impano zawe zikurimo ari mu buryo bw'umwuka n'uburyo yewe bw'umubiri. Ufite impano, hari impano nyinshi zitandukanye. Reka zisohoke zikore. Twababwiye yuko twifuza ko impano zanyu zisohoka zigakora, kuko impano y'umuntu ntago iba ari y'umuntu. Burya ni Imana iba yaragushize ngo izogirira akamaro n'abandi batuye isi, kandi nawe ubwawe ikazokugirira akamaro. Rero Papa Eric turagushimiye cyane. Twishime. Iryo zina nari kumva. Twishime. Nukuri Imana iguhumugisha kandi Imana igukomeze muri uyu muhamagaro. Part 2 very soon. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha kudukurikirana kuri Papa Eboy TV. Bye. We are very humbled. Thank you. Papa Aboy TV. Iwacu ni murenge kandi niho twamye, bana b'imuhira nimuze dusigasira umuco w'iwacu.